Ja sam Vladimir Pantić, dolazim iz Valjeva, službenik sam lokalne samouprave u Valjevu, imam 54 godine skoro, već 4. godinu sam uzbunjivač i pravnik sam, a sem toga već skoro 2 decenije sam građanski aktivista. Angažovan sam u organizaciji Evropski pokret, koja se bavi integracijama na lokalnom nivou koliko je moguće u Evropsku uniju i aktivista sam organizacije Lokalni odgovor koja se bori za čist vazduh u Valjevu. Budući da sam bio zaposlen u lokalnoj samoupravi, bio sam raspoređen, radio sam na građevinskim dozvolama. Te 2018. godine svi koji smo radili imali smo dosta predmeta, građevinskih dozvola i u nekoliko predmeta su se pojavljivale razne vrste nezakonitosti prilikom izdavanja. Ja sam svom poslodavcu ukazao najpre u neformalnim razgovorima, na službenim sastancima, ali kada sam video da se ti moji predlozi ne raspravljaju i uvažavaju, ja sam se odlučio da iskoristim ovlašćenje koje mi daje Zakon o zaštiti uzbunjivača i obratio sam se pisanom obliku poslodavcu, ali, dakle, to je bilo negde u jesen 2018. godine, ali ubrzo sam se i obratio i pošto je poslodavac primenio odmazdu prema meni i premestio me na drugo radno mesto, ubrzo sam i podneo krivičnu prijavu protiv više osoba za koje sam tada smatrao da su odgovorne i odmah sam se naravno obratio za pomoć, za pravnu pomoć organizaciji Pištaljka. I danas smatram, a i tada sam smatrao da je to deo službeničkog posla. Da svaki službenik treba da radi po zakonu i da radi svoj posao najbolje što može. U svakom poslu, ne samo kada se, pretpostavljam, u bilo kojoj firmi postoje problemi, manji ili veći, neki se rešavaju uspešno, neki se manje uspešno rešavaju. Opštinske administracije su velike organizacije. To su, svaka velika organizacija u nekom trenutku ima nekakve svoje tajne. Uvek svaki zaposleni u firmi treba da pokaže i neku vrstu lojalnosti svojoj organizaciji. Međutim, kada se problemi toliko nagomilavaju, kada su nezakonitosti toliko, po mom sudu tadašnjema i sada, kada su nezakonitosti toliko velike i toliko učestale, da jednostavno čovek koji, svakog u kome je stalo do svoje struke i do svog posla, ne treba da ćuti, pogotovo kada se radi o kršenju zakona koje nanosi štetu opštem interesu. To mi je nekako bilo presudno. Dakle, to razmišljanje i ta odluka da se upusti u tu, da kažem, avanturu uzbunjivačku je motivisana pre svega opštim interesom. Dakle, ne radi se samo o ugrožavanju, da kažem, mog nekog prava ili prava nekolicine ljudi. Radi se o postupku izdavanja dozvola gde se ugrožava interes velikog broja ljudi. Najkraće rečeno, to su nezakonitosti koje su se ogledale u tome što su moje kolege i administracija činile pogodnosti pojedinim investitorima. Pogodnosti su se sastojale u tome da su pojedini investitori, u stvari firme koje grade, bilo da grade stanove ili poslovne objekte, na primjer, mogli da izgrade zgradu, a da nemaju dovoljan broj parking mesta. To je jedna vrsta nezakonitosti. Druga vrsta nezakonitosti je da prilikom gradnje objekata se nisu primenjivali standardi pristupačnosti. I treća vrsta problema su bili to je bilo očigledno, da je jedan broj kolega, službenika, bio u konfliktu interesa u pojedinim predmetima. Konkretno, svoje pretpostavljene sam obaveštavao da u pojedinim predmetima službenici, urbanisti ili arhitekte postupaju
a projektanti su članovi njihovih porodica ili se radi o porodičnim firmama. Ja sam zvanično podneo obaveštenje u pisanom obliku u septembru ili oktobru 2018. Pre toga ja sam pokušavao da ostvarim komunikaciju sa neposrednim rukovodiocima i sa višim rukovodiocima da bi se ti problemi rešili. Između ostalog imali smo problem da moja služba u kojoj sam radio, služba za građevinske dozvole, nije imala tako reći nikakvu komunikaciju sa građevinskom inspekcijom. Šta to praktično znači? Praktično, ja kao službenik kada radim na izdavanju građevinske dozvole, ja uopšte ne znam kakva je situacija na terenu. A tu stanje na terenu najčešće se dešava da su investitori već uveliko počeli sa radom. I mi nismo imali ta obaveštenja od inspekcije. A inspekcija, kolege građevinski inspektori su izlazili na teren i uredno su slali informacije, međutim te informacije su negde nestajale. I kako je vreme prolazilo, bila su obećanja, da, imat ćemo sastanak, rešit ćemo to, da, u pravu ste vi kolega, ali dajte da vidimo to. Prioritet ima gradnja, recimo, na jednom sastanku kada sam tadašnjem vršiocu dužnosti načelnika uprave, kada smo insistirali više nas kolega da se mora primjenjivati zakon prema svima jednako. Ne možemo samo zato što je neko malo veći investitor imati druge aršine. Rečeno je, pa gde vi kolega vidite pravni poredak? Dakle, čovjek koji je zadužen bio da i primao platu, da organizuje da se u Valjevu poštuje zakon, tako je rekao svojim službenicima. I otprilike bilo je više takvih predmeta u Valjevu koje sam ja imao, međutim finale je bilo u decembru 2018. kada sam dobio da obradim 2 predmeta. Jedan se odnosio na izgradnju hale kompanije Gorenje, a drugi se odnosio na izgradnju poslovno-stambenog objekta preduzeća Gate. U oba ta predmeta ja sam tražio informaciju od građevinske inspekcije i dobio sam za oba predmeta obaveštenje od građevinske inspekcije da su investitori uveliko odmakli sa gradnjom. Gorenje je završilo konstrukciju objekta, tako reći privodilo radove kraju, a firma Gate je porušila stare zgrade u centru grada. To mi je u suštini i privuklo pažnju jer sam tuda prolazio pa sam video. Porušila stare zgrade i počela s izgradnjom temelja. Kada sam dobio izvještaj inspekcije, ja sam odmah uradio nacrt rešenja negativan, odbijajući njihove zahtjeve. To je bio 7. decembra. Istog dana popodne, negde u 15:20, dobio sam rešenje o premeštaju u drugu službu. Dakle, bila je vrlo brza reakcija. Jeste. Dakle, to je bio neki konačni tekst. Dakle, moje obaveštenje je bilo u oktobru, pa je bilo možda, kako bi se to reklo, opipavanje snaga, da li ću ja biti istrajan, da li ću biti uporan. I onda je poruka poslata tog 7. decembra da takvo postupanje službenika nije poželjno. I ja sam dobio rešenje tog 7. decembra. Počeo sam ponovo da preispitujem sve, da prođem kroz cijel proces, pa da li je to zaista tako, pa da nisam pogrešio, pa sam proveravao više puta. Međutim, bilo je apsolutno jasno, još sam neku nadu dao, kao ja ću se žaliti na to rešenje, pa će žalbena komisija to razumeti, prepoznati moje argumente. Naravno, žalbena komisija je to glatko odbila i to je meni bio definitivni signal da sa poslodavcem se ne može na takav način razgovarati i bilo mi je jasno da moram da potražim pomoć organizacija koja može imati, koja mi može pomoći i koja može imati uticaj. I to je bio trenutak kada sam se obratio elektronskom poštom organizaciji Pištaljka i nakon toga smo vrlo brzo u januaru, znači to je bila Nova godina, u januaru smo već podneli tužbu u Upravnom sudu da se rešenje žalbene komisije poništi. A krajem godine sam i podneo i tu krivičnu prijavu
višem tužilaštvu protiv više osoba u gradskoj upravi i odgovornih ljudi u tim firmama koje su, po mom mišljenju, kršile zakon. To je neverovatna praksa da Upravni sud redovno poništava odluke žalbene komisije i upućuje žalbenu komisiju da donese odluku koja će imati obrazloženje određeno činjenično stanje, a da komisija sistematski, žalbena komisija svaki put donosi isto rešenje. To je, čini mi se da se desilo 8 ili 9 puta. Da je skoro 2 godine Upravni sud poništavao odluku žalbene komisije, žalbena komisija u potpunosti, apsolutno istovetno rešenje znači samo promijenjen datum i broj, dakle sve isto. Da bi na kraju Upravni sud potpuno nejasno odbacio moju tužbu, kao nejasno. Tako se završila ta odiseja sa Upravnim sudom. Međutim, zahvaljujući pištaljci, mi smo pokrenuli i postupak pred Višim sudom u Valjevu za naknadu štete zbog uzbunjivanja. On je trenutno u zastoju. Pokrenuli smo i također zaštitu prava na slobodu govora pred Ustavnim i imat ću podršku pravnog tima pištaljke za ono što, da pokušam da se na pravni način borim protiv onoga što poslodavac sada radi. Poslodavac prema meni je najpre izvršio odmazdu tako što me je premestio, a sada sam u situaciji da trpim ono što se zove zlostavljanje na poslu, koje se ogleda u potpunom nedostatku bilo kakve komunikacije sa kolegama, sa rukovodiocima posla i u nedostatku bilo kakvog profesionalnog angažmana. Dakle, ja nemam nikakav posao, nemam nijedan predmet, nemam nijedno zaduženje. To je jasno ko dan, pogotovo posle, moram da kažem, nezadovoljavajuće reakcije pravosuđa. Sem sudovima, ja sam se obratio i tužilaštvu. Ta krivična prijava je bila podneta Višem tužilaštvu u Valju. Više tužilaštvo je posle 15 dana ustupilo predmet Osnovnom tužilaštvu. Osnovnom tužilaštvu je trebalo godinu dana da sprovede nekakve istražne radnje i da odloži krivično gonjenje. Iako sam ja podneo krivičnu prijavu protiv više osoba i mislim da sam priložio dosta i dokaza, Osnovno tužilaštvo je okončalo krivični postupak tako što su osumnjičeni direktori ta dva preduzeća Gorenje i Gate uplatili izvjesnu sumu novca u humanitarne svrhe da bi bili oslobođeni krivičnog gonjenja. Ta činjenica, takvo postupanje pravosuđa, takvo postupanje tužilaštva, po mom mišljenju, je uticalo nažalost, na poslodavca da bude još hrabriji, u smislu da umjesto da rešava pitanje da otklanja nezakonitosti, gradska uprava u Valjevu i dalje u kritičnim situacijama za pojedine investitore i dalje se donose dozvoljava se investitorima da grade mimo zakona i službenici koji su moje kolege koje su i dalje u gradskoj upravi potpuno su obeshrabreni apsolutno su obeshrabreni da postupaju po zakonu. Naravno, kako da ne. To su vrlo dragocene dve vrste pomoći. Pre svega pravna pomoć, dakle podnošenje, pokretanje postupaka pred Upravnim sudom, pred Vrhovnim sudom, Kasacionim sudom, pred Ustavnim sudom, dakle to ja apsolutno ne bih bio sposoban da to činim. Bez obzira što u ovom trenutku ishodi tih postupaka nisu u moju korist. Bez obzira. Ono što je vrlo važno
smatram da meni je vrlo važno da se na pravni način, ja verujem da će u jednom trenutku, da će, kako bi se to reklo, pravda pobediti, da će u jednom trenutku pravosudni organi prepoznati te argumente koje ja i pištaljka prezentiramo pred sudovima. Vrlo je važna i podrška, jedan od razloga koji me motivisao da se obratim pištaljci je ta mogućnost da se da ja kao uzbunjivač o tome javno govorim. Vrlo je važno za sve ljude koji su, po mom mišljenju, koji su u sličnoj situaciji, da se obrate javnosti. Vrlo je važno da ukazuju na nezakonitosti i probleme koje postoje pogotovo u javnim firmama, u državnim firmama. To je možda najsnažniji argument odbrane. To je možda najvažniji alat kojim se jedan uzbunjivač može boriti protiv poslodavca koji je vrlo moćan i naravno protiv njegovih saradnika kao što su velike firme i tako dalje. Znači, ta pomoć javnosti je najdragocenija. Ja sam odlučan da se borim sad, ne bi drmatio to idem do kraja i tako dalje, to šta znači do kraja, ali sam odlučan da ne odustanem i vrlo mi je, da kažem, dragocena ta pomoć pištaljke, jer vidim da ima i drugih ljudi, negde u nekom trenutku, nekad me malo opterećuje kao sam protiv sistema, malo mi to teško pada kad se tako kaže, ali u suštini čovjek nije sam, znači ima porodica, imaju neki ljudi potpuno neočekivani koji to podržavaju. Kolege ne, većina kolega to ništa, ali pištaljka pa onda vidim te druge ljude koji slične stvari imaju po Srbiji, dakle ipak nismo sami. Ja sam Vladimir Pantić i uzbunjivač sam.